Kada našim sugrađanima damo mikrofon i tražimo da nam kažu koje su to njihove sugestije, primedbe i zamerke na funkcionisanje gradskih službi, dobijemo upravo ovakve odgovore. Evo, uzmite mikrofon i lepo nam recite šta biste vi promenili u ovom gradu. Možda me najviše iritira što nema više starih kafana, sve su kafići, ja sam stariji čovek, meni nedostaje možda zbog žal za mladošću, ne znam ja, pod Lipom, pa svakog dana po jedna odlazi iz Beograda. Malo više discipline, znači na svim nivoima, od kućnog saveta, to znači ovo, disciplina, to nam fali ovako. Rad, red, disciplina, to je osnovna stvar. Odnošenje gradskog smeća je problem, to je, makar tamo kod mene u mom bloku, da ja živim. Ne valja. Administracija guši narod, ništa više. Eto, to je to. To da znate. Administracija guši narod.